ne zove oficijal muzik video 4K rezolucija. Unište veliki like na ovom videu. Ako hoćete još takvih videa na snimanje, onda unište veliki subscribe. Vama je to sekunda, a meni puno znači da dođem do 100 subscribera. Uključite ono notifikacijsko zvona da dođe moja obavještenja i to je to. I onda followte me na Instagramu, lajkajte slike, storije na Instagramu i bilo koje video što izbacim. I to je to. I onda priključite se u naš crew, onda priključite se u naš Discord, YouTube, subscribe, brzo učite svi u naš Discord server, imate link u opisu videa, možemo da krenemo u video, a vi uživajte u ovom iz početka, ljudi. Evo ga. Šok. Evo ga na početku. Udani ludi. Audi. Budni. Svi znaju ovog lika. Dalje pevam tralala. Sa nama. Tapši. Vozite. Ne. Vozite. Ne zovi me. I ne zovi me. O da. Do zlata. Do grada. Tapši. Super, meni je ovo super, ova pjesma što je Simi izbacio, svaka čast, GG za njega u komentarima, svi napišite u komentarima hashtag Simi odličan. Eto, to napišite u komentarima, od svi da to... Ajmo do 10 lajkova da bude ova pjesma, ajmo do 10 lajkova. Ne do 10, nego do 12 lajkova. 12 lajkova da bude na ovom videu. Super, meni se ovo sviđa jako. Bravo Simi, GG za tebe. Ljudi, to je to. Hvala ljudi na gledanju, što čekaju pobozno. Lajkujte ovaj video da bude 12 lajkova bude na ovoj pjesmi. I to je to. I onda ubacite taj subscribe da dođe moja obavještenja tamo na Discord i uključite ono notifikacijsko zvona da dođe moja obavještenja da dođem do 110 subscribera i to je to. I onda bacite follow na Instagram, lajkajte slike storije na Instagramu i to je to. Da priključite se u naš crew i priključite se u naš Discord server, YouTube, subscribe, onda mi se imamo u sljedećem klipu, a do tada imate veliki pozdrav od mene i od Simija, a vidimo u sljedećem klipu, čao!